Zeleni pozdrav baštovani, dobrodošli nazad na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu ću vam pokazati kako da se na potpuno organski način rešite listnih flaši sa povrća i cvijeća koristeći dva sastojka koje sigurno imate kod kuće. Ovo je siguran i proveren recept, a u toku videa ću vam pokazati i dokaz njegove efikasnosti. Pa krenimo redom. Za pripremu ovog organskog insekticida su nam potrebna soda bikarbona, čest pomoćnik u organskom baštovanstvu i mleko. Najbolje bi bilo ako vam je dostupno domaće punomasno mleko. Originalni recept pripravka je sljedeći. U pola litra mlijeka razmutiti 7 supenih kašika sode bikarbone i to sve pomešati sa vodom za prskalicu do 10 litara. S obzirom da trenutno koristim manju prskalicu, ja sam smanjio proporcionalan sastojak. Da bi se lakše rastopila soda bikarbona, predlažem vam da je prvo umutite u manju količinu mlijeka, kasnije to pomešate sa vodom. Kada smo dobro umutili sodu bikarbonu i mlijeko, vrijeme je da ih pomešamo sa vodom u prskalici. Da bi se bolje sve izmešalo, prvo sipam malo vode, zatim dodajem izmešanu sodu bikarbonu i mlijeko i onda nastavljam da punim sa vodom do željene količine. U opisu videa možete pronaći originalni recept za ovaj pripravak. Ostanite sa nama do kraja videa, pošto ću vam u nastavku pokazati dokaz koliko je ovo sredstvo efikasno. U međuvremenu zapratite naš kanal klikom na dugme subscribe i kliknite ikonicu zvonce da ne propustite neki od narednih videa. Sada smo spremni za prskanje. Lisne vaši napadaju i povrće i cvijeće. Možete ih vidjeti i na lišću i na cvetovima. U mojoj bašti se najjači napad trenutno odigrava na ružama, kao što možete vidjeti. Dobar pokazatelj da su lisne vaši u blizini je pojava veće količine mrava, pošto lisne vaši proizvode medonosnu rosu koju mravi sakupljaju i kojom se hrane. Zaista izgleda zastrašujuće kada vidite toliki broj lisnih vaši koje nemilosrdno sišu sokove. Ovdje vidite kako se slade mojim ružama, ali ne još dugo. Pored ruža, ove godine je najviše na udaru blitva. Ali zahvaljujući ovom organskom insekticidu ne moram da brinem. Preporučujem vam prskanje u kasnim popodnevnim časovima zbog slabijeg sunca i smanjene aktivnosti pčela. Lisne vaši se zavlače na unutrašnje strane listova, zato morate temeljno isprskati mjesta na kojima se nalaze, strpljivo i pažljivo. Ranijih godina nisam imao toliko problema sa lisnim vašima na blitvi, ali izgleda da im se Rainbow Mix blitva dopada isto kao i meni. A sada, kao što sam obećao, dokaz efikasnosti preparata. Pogledajte kako izgleda list blitve samo dan nakon prskanja. Jasno možete vidjeti kako su lisne vaši zauvek završile sa sisanjem sokova iz nje. Kao što vidite, nema preživelih štetočina. Ovaj prirodni insekticid od soda bikarbona i mleka deluje tako što soda bikarbona menja pH biljke i taloži sitne kristale koji ometaju prijanjanje i disanje lisnih vaša, dok proteini iz mleka formiraju zaštitni film koji pomaže da se rastvor duže zadrži na listu. Stvara se barijera koja efikasno suzbije štetočine, a pritom je potpuno bezbedna za biljke i okolinu. Ovo nije jedina primjena ovog organskog pripravka u baštovanstvu. Govorit ću još o njemu u narednim videima. Na listanima blitve se rastvor zahvaljujući većim i glatkijem listu bolje zadržava,
pa će biti dovoljan samo jedan tretman. Ako druže ćete možda morati da ponovite prskanje nakon par dana ako primetite da je poneka biljna vaš preživjela. I na kraju možete vidjeti da je bašta u punom prolećnom zamahu. Svuda oko mene sve buje od života, mirisa, boja, a uskoro nadam se i ukusa. U odnosu na prethodni video možete vidjeti i neke promjene u konstrukciji grenica. Detaljnije ću vam prikazati u nekom narednom videu. Da ga slučajno ne propustite, zapratite naš kanal klikom na dugme subscribe, kliknite ikonicu zvonce, lajkujte video i podelite ga sa prijateljima. Ovakav vid podrške će nam u budućnosti olakšati da vam pripremamo još korisnih i zanimljivih sadržaja o organskom baštovanstvu. Čini mi se da će se ovaj krastva do sljedećeg videa naći na trpezi. I do sljedećeg puta, zeleni pozdrav!